Zdravo youtuberi, ovdje je Unreal Gaming HD i kao što vidite danas ćemo snimati gameplay na serveru Minecrafta, na serveru Mineplexa. Igrat ćemo Dragon Escape, server 8. Vidite, ima 3 kita, ja nisam ultra, tako da ne mogu varpera. Imam samo 1518 gema, tako da ne mogu ovo. I moram jumpera. Ajde, evo ga. Malo lag, ne znam što, nikada nije bio. Ali možda zato što snimam. Evo, kreće za 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 i krećemo. Kao što vidite, juri nas zmaj, Ender Dragon, ovdje se zove Douglas the Dragon. Imamo pomoć sekirom, desni klik na sekiru da bi da bi skočili malo više. Ovo je kao parkour da pređemo ukoliko laga. Dobro je, ovdje iz prvog to... Skoro nikad nisam iz prvog prelazio ovdje. O ne, ovi TNT. To je onaj Disruptor kit sa 2000 gema što se kupuje. To, dobro je. Sada idem dobro. Ovdje skoro niko od youtubera nije znao iz prvog puta, ali ja sam igrao ovu mapu. Tako da... Ne! Lag. Pogledajte, neću lavida. I umro sam, sada sam u game modu. I gledam drugi igrače kako igraju. Vidite kako zmaj ruši sve blokove. Najdalje sam stigao do ovih drveća. Ne, stigao sam najdalje ovdje do ovih drveća. I nikad nisam uspio da se popnem gore. Ajde da probam sad. Ne, pao sam. I ponovo sam pao. I to me je uvek jurio zmaj, odmah je bio iza mene i ja se userem i onda padnem. Ovo je zadnji ovaj bunny hop i na njemu padam. Pogledajte ovo. Evo ga ovaj. Da li će da pređe mapu? Zmaj ga juri. Preći će. Šta? Pao je. Oh my god, koji noob na zadnjem jumpu je pao. Kakav noob. Mislim, nije noob što je prešao do ovdje, ali tada je bio noob. Kada je pao na zadnjem jumpu. Nažalost, morat ćemo možda da čekamo 60 sekunde ili menjat ću igru ipak. Idemo sad na neku drugu igru. Sada ćemo Super Paintball Dragons. Ajmo Dragons. To je igra u kome te jure zmajevi i u kome ti bežiš sa drugim igračima. Evo, kreće za 45 sekundi. Kit je coward i mora biti coward. Kako se ovaj popeo gore? Nemoguće. Ja ću sada... Otvorio sam vrata u sobi da niko ne ulazi. I evo za 20 sekunde kreće. Bežiš od zmajeva. 5-6 zmajeva na nebu te ruše blokove isto. Ti si u nekom selu, valjda da jeste. I kao se braniš. Evo kreće. Evo vidite, ovo je kao selo neko.
A zmajevi će sve da se stvore. Evo ga. Sad će zmajevi, eno ga jedan. Sad će svi da počnu da ruše. Evo ih. Jedan, drugi. I polako će da se stvaraju. Trebalo bi da se popnem gore. Samo da me ne sruši zmaj do tada. Ovdje. Ovdje ću da stojim i čekam da vidimo. Ali ovdje su najviše playera. Oh my god. Samo da preživim. I umro sam. Izdržao sam 39 sekundi samo. Hajde da vidimo još neku igru. Da snimak ne traje kratko. Igrat ćemo Turf Wars, ne. Koju možemo igru da igramo? Ajmo One in the Quiver. To je kao One in the Chamber, a nadam se da ste igrali to. Pucaš se strelom. Kao i ako ubiješ igrača, dobiješ tu strelu da ponovo gađaš, ako ne ubiješ, izgubiš strelu, nemaš više, da se moraš udarati X-om s drugim playerima. I tako tu znam da igram, samo ako mi sad nešto ne spriječi da pobedim. Nekad igram mnogo dobro, nekad mnogo loše. Evo ga, kreće za 2 sekunde. Evo ga, sad će. Samo lag. Da. Evo vidite, imate Sekiru i ovo. Sad ću da počnem ovo da gađam. Hajde. What the fuck, koji lag? Lag. Gde sam sad ja? Izgubio sam strelu. To je kad laga. Idem da tražim nekog. Evo na primjer ovog. Ne. Jao. To mrzim. Sad moram da ubijem nekog. Dođite ovamo. Gde su sad? Gubim vreme. Ajde. Ne. Moram da ga ubijem. Ne, nemoguće. Igram kao noob. A to je sve zbog laga. Zato što snimam. Ovi već imaju 9 kila, ja 0. Nemoguće. Da li će da bude rage quit? Ako me još jednom ubije, ja nikog ne ubijem, rage quit. Oh my god! Rage quit. I doviđenja youtuberi, ne mogu više ovo da igram, iznervirali su me. I tako, like, share, subscribe, blow in the air. Doviđenja.